جانے گونڈوانی زینتوں کا نادینک بھی کہ شما کالج روے او د شما رکس جس نکا تو ماں انچو گوشن کہ گونڈو کہ اس سے آنی بحث ہوا اسکولہ سے جوڑ بھی اور آپ دا کالجہ کہ کہاں آکم موچو لیزی ہوتی سوچے حوالہ یا کہ ہم کالج ماحول حوالہ تو آنا لوٹی کہ کالجہ زیادہ توجہ بھی دیا کالجہ کہ اس نے انچے سبجیکٹ ہستاں کہ آنا اسکولہ وانی رگ نوا وہ کالج لیولہ میں ہائیلی کوالیفائڈ کہ اس نے پروفیسر موجود ہیں ادرس چا کمیشن اچیت کے گا اور اسکول ایجوکیشن تو کا بعضیں لیپسز بنتے ہیں لیکن کالج ہم سمجھیں کہ ہر کسی کی کہتے ہیں اچھا کمیشن کوالیفائڈ ہیں اور کہ گونڈوا نوانی نہیں شرعی تعلیم دا تو آنا لوٹی کہ یہ چیزا زیادہ اہمیت بھی دیا اور کالج لیولہ زیادہ وقت بھی دیا اور وہ تھی کلاسز اٹینڈ بھی کنا اور میں پروفیسر کے ہستے ہیں اور دوست شرعی پروفیسر کوالیفائڈ مردوں وہ انچے سبجیکٹ ہستاں کہ آنی تو کا میں ایم پیل اور پی ایچ ڈی بھی میں کالج لیولہ کے ہستے موجود ہیں تو چراہاں چے میں گونڈوانا نو دربرانا علم و ذات سکہ گئی ہیں اسے اچھی عبید کالجہ کہ اس سے دیگے بعضیں اپرچونٹیز ہستاں مثلاً لائبریری تو اگر بیچارے کہ ڈیجیٹل لائبریری انو کالجانی تو کا ہستاں ریسنٹلی تربت کالج ہیں یہ ایک بہترین لائبریری ہے اور ادا کتابانی ایک مزن تعداد ہے کمپیوٹر روم ہستاں ادا کہ اس میں آئی ٹی پروفیشنل کا ہاں یا کہ میں کمپیوٹر ٹیچر ہستاں آنا وانے نا تو آنا سکہ گے زیادہ موقع رسی تکیہ دیم ترہ بروہاں وہ پدا وتی کی ہستے ہما پروفیشن ہے کہ روگ لوٹا یعنی اگر ڈاکٹر جوڑ بو اگ لوٹا یا انجینئر جوڑ بو اگ لوٹا ہما کے آنی ویل لیں ہما یہ مطابق دیما شد کنا میں سمجھیں کہ پرائمری ایجوکیشن اگر ہما ترقی یافتہ ہیں ملکاں بیچارہ ادائی اہمیت زیادہ ہیں ارزش کے ہستے زیادہ ہیں بلے کالج لیول ایجوکیشن ہے ہم ایک مزن اہمیت ہے کہ ادا گونڈو سوچے تو کا ایک میچیورٹی کہتے ہیں اور بعضی چیز کیا یہ اسکول نہ سکتے تگا یا سرپد نہ بتا کالجہ کے کہتے ہیں آنا سرپد بھی یہ ایک شرعی چیز منی آیا جی شرف دارہ چونکہ وانا گزانے کے بابت اگر بگوئن خاص کر کالجانی حوالہ بلوچستان ہے کالجانی معاملات آرگبان تو لازم آنی ارزش تو اہمیت استیں پر چکے ورنہ ہانی یا نو دربرانی تو جنک نو دربر با یا بچک با تو کالجہ یا انٹر دوران آنی کریئر جوڑ کرنے گے یا کہ اہم ترین بنش تھی یا کہ تربیت جائے یہ واسطہ بھی تو کہ ہمیں دا انجینئر شعبہ روان یا میڈیکل شعبہ روان یا فیصلہ کرنا کہ میں کمپیٹیٹو ایگزام تیاری کریں یا دیگر شعبے یا ماسٹر پی ایچ ڈی کریں تو لازم یہ اولہا جوانی کردار ادا کروں جوانی کرداری پیلو کا تو ہمیں اولا کالجانی اولا گیشتریں گپ مجلس کریں مجل تو باعث پرنسپل ہوتی عظمتاں پیلو کرنے گئے نوش کیا تو وانگے یا تعلیم ارزش یا اہمیت بابت اچھی وشے کی چیچو علمی جی سر عام طور پہ اگر ننورن اسور تعلیم نم مطلب انتے تعلیم نم پانا تیائنگ اسے گڑا سے پو مننگ اور اگر نن ایجوکیشن ہے نا تو ایجوکیشن ورڈ لیٹن ورڈ آتن ایڈیو کیئر او کم پیشتم مانے یعنی پرورش کننگ تربیت کننگ تو بیسکلی اگر ننورن تو اونا مطلب انا دے کہ تعلیم ننا اندرونی انتس ننا پوشیدو کی صلاحیت تو اوفتے کہرے مونیتک ننا خارجینگا عمل آتے اوفتے مونیتک اور ننا تمام تر صلاحیت آتے موموستی دننگے ننا مدد تکیک تعلیم اینو پگنا دا ترقی یافتہ دورے جدید ٹیکنالوجی کمپیوٹر نہ دورے تو دا دورے ٹکرے تعلیم نہ اہمیت کہہ رہے بہت زیادہ ہے اندہ کہ تعلیم کہہ رہے ایسے قوم سے نہ ترقی نہ بنیاد ہے تعلیم کہہ رہے موخانہ کی ہڈ نہ حیثیت تھے تحقیق نہ کی تو تعلیم کہہ رہے اینو پگانا دورے بہت ضروری ہے لیکن ای دا سمجھو کہ تعلیم بائدنن اسے ڈگری یا نمبر نہ لیمٹ اس کان تخپن تعلیم ہے بلکہ تعلیم نن شعور آگاہی اور اسے جوانو انسان اسے جوانو شخصیت اس جوڑ مننگ کے کین مستنگنن دور نظر شان تو اے دور ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے رہا او تنہ مقصد اس کہ نن اسے جوانو انسان اس جوڑ مرے
لیکن اینو پگا کہرے ننا دا رے سے ننا رے سٹے انا دوڑے ننا کہ نن زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیں اور زیادہ سے زیادہ ڈگری حاصل کیں. ڈگری تو نہ حاصل کی نا لیکن اگر نہ سے جونو انسان جوڑ مفن تو ہی سمجھے وا کہ وہ تعلیم نہ اچھو اسے اہمیت اس مفق. تو اگر اسے قوم اس اسے ملک اس تینا ترقی خواہی اور کہ اسے جوانو تعلیم سے ضرورت اور جوننگا تعلیم نہ اسے جوانو قابل و استاد اسے تھی قابل انگا استاد نن او دپاننگ کے نا کہ وہ اسے چنا سے نا امو پوشیدہ انگا ڈکو کنگا صلاحیتات مونیتے اوٹین صلاحیت تو اینو پگا نا نورے نا اسٹوڈنٹ کہہ رہے مختلف انگا شعبات تھے امپک اسے ایسے لیمیٹڈ ہو افتا شعبہ ہو تو افتا کہہ رہے نن امو وڑٹے افتا صلاحیت تات مونیت سکین افتا اصل تعلیم نا مقصد انا دے کہ وہ تے ایسے جونو انسان اس جوڑ ماننگ کے انتکین اور اینو پگا ساتھ ساتھی پاوا کہ دینی اور اخلاقی تعلیم باز کم ہے تو دنیاوی تعلیم تو نوار اوار دینی اور اخلاقی تعلیم ہم بہت ضروری ہے. انتے کہ استاد نہ او اہمیت اچ سلیتا نے استاد نہ او عزت اچ سلیتا نے تو اگر نن اسٹوڈنٹ آتے جوانو و ناڑو اخلاقی ہوئی پان کیونکہ جاپان تے کنا خیال پائے کلاس 4 اسکان صرف اخلاقی و تعلیم تنیں گے تو اسے وقت سے نمتون قصص کیوا کہ جاپان نا پریزیڈنٹ اس پاکستان ہے بس تو او نہ خواہش کرے کہ اسکول سے وزٹ کرنے خواہ تو اسکول وزٹ کرے ایڑے کرے مختلف اسٹوڈنٹ آتا ہے سوال کرے کہ نمان جوڑ منی خواہ رہے تو اسٹوڈنٹ آتا سوال اس جواب آکسر کہ کس اس پاری ڈاکٹرس منی خواہ کس اس پاری لائرس منی خواہ لیکن کس اس دا جواب ہو کہ اسے ٹیچر اسے استاد اس منی خواہ تو پتہ کہہ رہے پریزیڈنٹ نا جواب تیس کہ او ملک او قوم وقت اس ترقی کا پک اراٹھ کہہ رہے اونا چنات دا خواہش مف کہ وہ اسے استاد اس جوڑ منی خواہ. باز جوان شرف دارا لازم استاد کردار سازی کا نو دربرانی اسٹوڈنٹانی چونکہ مشل گوشے گا کہ ایجوکیشن حوالہ یا استاد ارزش سے وابطہ و یہ اہمیت حوالہ تو لازم آہنی دنیا ہاگن تو بچارے دیمشتی ملکان بچارے تو آہنی وسیلہ یا آہنی مستریں سبب ہمیشہ کہ آہاں ایجوکیشن اولی نمبرہ کتا یا اولی ہوتی دلگوشی تو کاوار کتا ہمیں وڑا آہنی پٹ پول یا پولکاری ہم جو دیمشتا اور ترقی کتا اور دیما گندگ بھی منصب تو مختلف کالجاں ہوتی ذمہ واری پیڑو کو تو کالج حوالہ ہم بنیادی مسئلہ و استادانی کمی ہستے ہیں بعض جگہ کالج نبوگوں ہستے ہیں جگہ نیستے ہیں بعض جگہ ہستے ہیں وہ پتہ ماں لیبارٹری ہو سائنسی سبجیکٹیں کمیاں اوورحال مسئلہ بعض ہم بلے پتہ بھی ایک جوانے گپے کہ ورنہ یہ نو دربار ایجوکیشن نیم کا دیما آگا یہ ماں تو پتا ہوں یہ پہمتا جانتا کہ بغیر ایجوکیشن نبی آہم وڑے نہ وڑیا وام و شام کنا یا وہ طرح دیکھے وہ تی ضرورتاں پشتہ دور دیاں بلے وہ تی چکاں کالجاں سر کنا تو یہ ایک مزنے دیمروی بلوچستان والا تو اگیں والا گپ پیجن ہاں بالکل ماں سمجھی کہ تنیگہ تک ماں اسٹیج اثر نیا کہ ماں بوگوشن کی میں ایجوکیشن کے اسے سخت دیمروی کنے گائیں بلے چیزیں علاقہ و ایریا انچے ہستا کہ وہ دا نو اما انڈیکساں کے میں چاہ رہا او دا بعض بہتریت کا خاص طور پر مکران ڈویژن حوالہ تربت کے اس نے مثالہ دیا کہ نو ایجوکیشن حوالہ ریسنٹلی ایک سروے کے ہوتا گا او دا کہ اس نے تربت ٹاپ اور یقیناً یہ میں استادانی محنتیں اور او دے کہ اس نے ایڈمنسٹریشن ہے پرنسپلانی محنتیں منی جندہ باعث پرنسپل سے کالج ماں کے اس نے باعث پرنسپل کار کو تھا تمپ کالج یا کنچین دور یا کہ بعض گران مشکلیں دوری ہوتا آج اور ہم تمپ کالج ایز اے پرنسپل کار کو تھا 2-2.5 سالہ اور آ کالج کے اس نے ماں دیما اور تچست کو تھا اسی اچھی بات ماں کے اس نے ڈائریکٹ اتکگوم 19 بلوچستان پبلک سروس کمیشن اچھی وہ اے منی کے اس نے وسط ایک مزن اعزاز ہے کہ ماں اولی مکران ڈویژن ٹیچر ہوں کہ آئیا 19 ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر بلوچستان سروس پبلک سروس کمیشن اچھی کوالیفائی کو تھا پاس کو تھا اور دومی گپشن کے ماں پدا ہم اولی مردوں کے ایز اے پروفیسر ہم
डायरेक्ट जब बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशनात कहूँ यकीनन ये में वती उस्तादानी मेहनत बुद्धा माहम बियंगे स्टूडेंट के हस्ते हमें इलाका वंता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी वंता तुरबत वड़े इलाका वंता के आटे मा इंचो ज़्यादा सहूलत न बुता अंचु तो सर पदे मर्चिगी दौरा के हस्ते एक मशरूम ग्रोथ तो उसे गुश्त कने के लैंग्वेज सेंटर आनी और एकेडमीज़ आनी मौजूद हैं और मर्चिगी दौरा गंडवाना में नोदरबराना ये अपॉर्चुनिटी हस्ते हैं कि सही माना के हस्ते लर्न करना इंग्लिश लैंग्वेज भी जाना और सब्जेक्ट हवाला भी एकेडमी हस्ता के मुख्तलिफ सब्जेक्ट अवदा कॉलेज टीचर या यदि के प्राइवेट टीचर हस्ता आवानगर रवा तो हमेश ये मेहनतें हमें के हस्ते में उस्तादानी और ये अदारानी मेहनतें कि मर्ची तुरबत तो का एक तुरबत डिस्ट्रिक्ट का तो बहुशे के ओवरऑल बलूचिस्तान या पाकिस्तान तो का एक मजन नाम है मुश्किलात जहाँ तक तो गप जने मुश्किलात यकीनन आस्ता अनु के BS प्रोग्राम या ADS प्रोग्राम शुरू होता इसी वस्ता सहूलत काफ़ी नहीं है बल्कि माँ अताशात डिग्री कॉलेज में साला बिदियाँ या गवादर कॉलेज में साला बिदियाँ कि माँ उदा 2 साल नहीं माँ प्रिंसिपल बुतगा तो ये दौरान माँ मजने कोशिश होता कि मारा इंग्लिश लेक्चरार बेरसी 10 साल पीरियड बुता के इंग्लिश मारा कैसे लेक्चरार न रस्ता वो कि मावती नहीं मगर बास करस्पॉन्डिंग होता वती डायरेक्टेट और इसे जो बावजूद साइंस सब्जेक्ट है कि फिजिक्स एक अहम है सब्जेक्ट है आई ये भी टीचर अवेलेबल न बुता 10 साल पीरियड है ये चीज़ बुतगा तो ज़ाहिर है कि यह कॉलेज या के उदा मेल फीमेल मनी दौरा के ऐसे मेल फीमेल दो हैं स्टूडेंट मामा कॉलेज वानी तक और ख़ास तौर पर माँ ये मिसाल दें कि ग्वादरा एजुकेशन है वाला तो गप जने उदा मेला नहीं चुशी मजने कि ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं न बुता चूँकि फीमेल नहीं बुता बल्कि 2 बस में बुतगा वो अंचे साहत बुतगा कि माँ ये गंडवाना जो पुष्क होता गो बसे तो कर रात आता पच्चे के तेदाद सक बाज बुता ये 2 बस के हस्ते बिल्कुल ओवरलोड बुतगा तो ये बाज़ मुश्किलात मारात के और टीचर फीमेल टीचर में एक 2 बुतगा बाकी दुर्स मेल टीचर बुतगा और पता इसी बाद मनी जिंदे होती एफर्ट हमेशा कि कॉलेज